Who said Alice sport can't be fun? It's very Right, in life orientation, we look at lifestyle diseases because a lot of the reasons why people in South Africa die are actually caused by how we live our lives. So, in other words, we have a choice in sustaining them or not. If we look at diabetes, if we look at coronary illnesses and heart diseases, high blood pressure, a lot of the cancers that we get, if we eat properly and exercise and de-stress, then a lot of these can be prevented. We also look at self-development. Say, for example, we look at conflict management, not to avoid the whole time, rather try compromising or collaborating. Then we look at various stress management topics. So met ander woorde, indien die leerder nie spesifiek hou van oefening nie, dat hy besef dat hy kan ander dinge doen soos yoga, of hy kan musiek luister of net sy tyd beter beplan. As ons aanbeweeg na sosiale media, probeer ons ook so 'n bietjie kyk na dat die leerders moet onthou dat is dit wat hy plaas op sosiale media regtig nodig, en is dit aangenaam vir ander mense om te lees. Then we look at healthy choices concerning their sexuality, smoking behavior, and drinking behavior. We look at social and environmental responsibility. As you know, we've got big problems with poverty and high unemployment, load shedding. En dan probeer ons die leerders oortuig dat as hulle positiewe bydrae lewer deur bome te plant, recycle, fietsry werk toe, te stem in verkiesings, dat hulle positiewe bydrae kan lewer tot die land. If we look at the world of work, we try to help them with their subject choices and in the end their career choices. Then we also look at entrepreneurship, seeing that a lot of the young people are supposed to look at entrepreneurship as an option, omdat daar so min werksgeleenthede in die land is op hierdie stadium. Dan kyk ons ook so 'n bietjie na harde en sagte vaardighede. Maar dit miskien 'n nuwe term vir u sal wees. Harde vaardighede is iets wat 'n leerder kan aanleer om goed te doen. Terwyl sagte vaardighede is al van iets wat met verloop van tyd en oefening kom. So die een is 'n redelik baie kopkennis en die ander een is, wil ek amper sê, ervaringskennis. Dan kyk ons 'n bietjie na demokrasie en die belangrikheid daarvan om self in die publiek deel te neem. En dan probeer ons op die ou end kyk of die leerder die vak kan slaan vir 'n 6 en saam in 'n span werk om op die ou end sy LO te voltooi op 'n positiewe manier. Go!